B'investiment privat ta' madwar 30 miljun euro fil-bajja tal-Balluta, issa hemm tħares lukanda lussuża u ġdida li ħadet post dik li kien hemm qabilha. Il-lukanda ta' 5,000 ġdida ingħaqdet mal-kullana internazzjonali Marriott. Fil-fatt, din hija l-ewwel lukanda f'pajjiżna li ġib l-isem ta' din il-kullana ta' lukandi rinomati mal-erba' tirjieħ tad-dinja. Alex Inkorvajja, manager f'din il-lukanda li fetħet il-bibien tagħha nhar it-tnejn li għadda, qal li l-investiment li sar issarraf lukanda li toffri faċiltajiet mill-aqwa turisti li f'pajjiżna jiġu wkoll biex ifittxu servizz ta' kwalità. The hotel closed in October of last year, so after 15 months of a 30 million euro renovation, we saw that the hotel essentially was totally renovated with its existing bedrooms and facilities. We added 25 new rooms and a presidential suite, and the executive lounge, the M Club, which we're standing in today. Veduta mill-isbaħ tal-bajja tal-Balluta, il-lukanda Marriott se tkun attrazzjoni sabiħa u qed tolli l-prodott turistiku Malti. Total of 301 rooms. We've got 5 restaurants and 3 bars, including the Villa. That's the historic property overlooking Balluta Bay. Meeting and conference facilities. So the meetings and incentive market is very important for us. And last but not least, the spa. B'aktar minn 500 lukanda u ristoranti f'65 pajjiż madwar id-dinja, din il-kullana ġiganteska tal-Marriott għażlet anke lil Malta biex tkabbar l-operat tagħha saħaq is-sur Inkorvajja. Spjega li kull ma jmur is-suq turistiku f'Malta tiġbed leħ aktar turisti li jonfqu. The market to Malta has proven very buoyant over the years. We continue to attract more and more tourists every year. Higher spending tourists. Is-sur Inkorvajja għalaq l-intervista fl-isfond ta' ċifri sbieħ li pajjiżna tikseb fit-turiżmu u qal li ħares il-qudiem biex il-lukanda li ġiet rinnovata fuq medda ta' 15 xahar tiġbed lejha persuni li jkomplu jagħmlu reklam tajjeb għal gżieritna. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.